Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki samla ki ba yo khusnam daga song pisa ki bala thet ningkong ya ka tiket jong ka film tingkai ha ka khat khandai tri unai lur ajar pesan ki la sngohun namal ba ki la yo ban thet ningkong ya ka tiket badru ki la yi menta ya ka film tingkai hadien ba ki la up kamang ban pelat no ya ka film habiju cinema shillong kini ki samla ki le thu ba ki don ki ba mi na yeng dang step phngap ban wan yeng line habiju cinema khnang ban yo thet ningkong ya ka tiket bat ban yo ino ya ka film kini ki samla ki le thu baki hab bani tunru bade khanyat para brief tang ban yo ek tiket ke bani kong namar ki babun ki bawan thiet tiket kini ki samla ki le thu bahadin brada pet ya ka film kalong shisha ka film ka ba itanat bat ka ba ajing sneng ya ki samla kumta ki lo kentu ki pat ba baki de ban wan sakhi dala ki jong ki khmat ban wan pe Pila ban TV ke Snong ai. Snong jangan ada merai. Sa ada nolom. Mon baik ke film dan start dan new baca. Kalau tiket ni nama yo yang tak senam. Dan kau beru wilayah ni jong khmat bagi baca ke film kalau kau itenan tam di film di bab dan ba out film di jirwai jangi berjisat tanat. Kenapa je film ini ya? Kami yang dua baca. Terbaca. Tambon page ke film. Kamu piot tiket kenapa je? Tiket mat tu privasi dah sedang yang poin ni tiket ni. Pia kini nak kena apa papi si tiket. Nyat berapa dia? Si keniat. Piwan kau. Te piot kena kusnau. Si ajar. Ajar. Ketiket apa kena piket? Sepadan kan? Sepadan. Tapi ikum lagi ni film page biang nak mana? Zada puan sampai di Bali. Bali barang saya dah. Kai bang plan. Kasi siya jong yun kalau tenan. Tempat jaga suasana biru ya cuman. Kalau kau dah story di lak ban tak keniat. Story tu kalau kau ba sedang lupa try plus Bangalore. Tapi seneng tu dah try ni Bangalore tak tahu. Kiri ke story ke kau dah buat belas bar mah. Buat simaklah long ba yan pun yan tu mah jinjam tu lah sama hadian buat era era itu lah yo seneng kan. Kenapa pilih final nak mana? Pilih final sih ya. Dah, yang. Nama mentai apa balik Indonesia partai sama bagi orang pertigaan cak baklai ini nama pertigaan dalam kaget tangga tay. Tapi kan mana? Frankie Marbo. Frankie Marbo. Tengok Frankie. Tak, boleh sebab. Masih pun. Lah balik tu ini fetish nong ni. Senang jangan Awak lang. Kiwan mana film? Kiwan lain. Kalau nak film kau best. Kebiasa. Tenang. Kenapa je pi mi ni yang film? New. New baca. Kau piak tiket kau kenapa je? Kena istirahat. Sedang. Tapi kia pun kiba ya up tiket atau apa wah yang pi. Masih biang itu kini. Pi piak kan lah, piwan pakai apa pi? Kiwan. Ah. Akan dekat je kau ban iyo nak kau tiket kan apa piak? Sampai. Sebab ke hisok nah lo kan dekat. So kemana? Ke film kalau kau nak pi iyo je senang iyo nak kena film. Senang dah ngiyo sebut senang nama. Bagi teksi jengi mau buat kita belah untuk sebab kedua dapat buat kita. Tapi tangwan pejang nak kena nak film lebih alat nak kena. Diolah dengan manjang. Benda perba tiket film nak pihak kini na kena na. Kian dan badai bayang mana jam start tu tinggi yogan yang sekarang. Tiket pakai nak tiket. Bah. Bukan sebab. Kemas lah. Masih dah. Sebab. Sebab. Tak boleh. Ya. Boleh tak? Siapa walang? Kemudian setiap people kan baca kan? Kan baca film lagi. Inyo baca. Tu bawa. Tapi poin ni paling poin kena setang ni. Dia ketika pak pihak kan baca. Kerja tu kena setang 10 dolar itu. Apa pihak? As 10 setang itu. Apa pihak tiket kini ni di mana? Em kami ni ngasih yang banyak apa dan jengkang itu. Masih print tu semua start ban sim tiket ban jelek ban penyok ban kong tamang ayo pada ada balai. Kenapa lah? Kenapa pihak besar? Lah sebab Kau berpeluang pi berpin wan pet yang kena film nak step mah. ni kalau ngaba ngayu i tu ki jengsat sekarang bang sengo. Long sengo kwa ban yu i pada setengah ke film pada kan kwa ban yu i kan. Long sengo ngaba kan se internet tu. Tentang yu i mentah pada kalau ngisah ke internet. Internet. Kau kerja senang pi nak kena film.
Jing senang kalau jing snow juga bang kalau kemudian kita ke film ke story kalau sepang kikun mau biok panak itu nama kedon jeng mana nama ki panak saya leben le koi kikun re nama lo don jeng ni kikun re tu Ngadu ba mi ka kan yang melasap sudah habat tre maka sendiri tengok September juga sekejap tengah-tengah Pejbak mah gua film. okay Ke ka jing kentu ka jing pi pejbak ba sai ban film mata dang pli. Kalau jangan tu jangan ipet bat kalau cuba mengamen lawan pet yang film kalau tenat hari tata anda lalat si yang orang kuat kan wear pentip lagi di pet bat presnam kenang bagian jawan pet lang kan lomba kejengwan jangan kalau bisa ipet tenat pet tu film dari kuat kan ai bola yang kiri kenang kiri kenwan kesan lem kan tak ada film tikai Ta play. Nang nai. Ngades nong nanong kendri Te kano je pila poy ne. dia ngapai untuk nyu tu lah ngapai Ya tiket hang ne. nyala amwan ni lawan keleng-keleng fast pan bangawan ni kamnap tak bicu dengan syupen jalan addiction dengan salah pernah cerita Mut kadai kasin ke mana kau people wan kendrong biju. pas Ni osnan nak pisah ndan ba. Kanan tika kia. ayo sini aja Kai ba pelong ya people pinwan dang kelai ka kadau ka di ba pi. Yo i kai si hajar ne kadau ba pi kok pe ya ka film. aku apa jata jaga film te soba I akses sadarin te ibu YouTube pun kita ban jawe lang pet ba ban pet film jong kan ikat kai te masuk wa kan jang dei nama ba cuan te kunti te na tu nek kena ngala apa apa ban dei cus men or kunti taman tai Tiwan mana? wan bat tai bahai Tika film kalau nguna ka piang ka bes na. kadang ke internet ke film lo bangalai apa ka jong kemat kalai kun ta ka siam bangalawan Pinwan pe yang na nai ka film la pi la pat. ya kata te empat lah untuk nama bang dan bisa di nasional beduk empat lek terlalu trader dah yang baik Ta te kai ka jing kepat ka ju pi pe ba ma ban pe yang si. kacang buka jangai kiri bak te khot ngawe lang kini ki ban YouTube kenapa awan baik film tingkai mini kuni kuntai internet ha ya dek lang stay jadi ya lang kuntai